Good morning. Ngasigi card ki message hapetang yung minarasiko. Lebapopo numit ko. Lebapopo se red color gumba dumaina use to biba hai tare ko. Color da hayaw da basi yawe sum nuti chi thau basu ko dun hor ko dum hai ko red color yaw ko numit kina. Dasidagi Today card ahum katang lauthok pirase ko nuti lauthok ko daina card number 1, card number 2, aduga card number 3 ko. 1 to 3 sidagi ama khanbiro ahambagi se khangera ani subai se khangera natraga ahum subai se khansira ko. Silere ko do ahambagi akhoigi keno se card silere ani subai silere ahum subai silere ko ahamba ko sum ngasi se mingonda keno magumba sum pi badi ai ko haidi mating gumba pangbi ko sum hai tare ko sida hai tare leite lair gumba da mating pangba hai tare ko sum isha gi oina haite 1 tarak pangai gi hai tare ko mi loina makina te ko ahamba khan bangai gi hai tare kainom tang acha potong katang oiraga su leiraga pijaba gumba de ahan ga thingna ba matam daga leina ko haidi cha glass am kai ma lebiramba kholamba adu su mating makhalamani na ko adumaina hai tare ko haidi achobo mating pangwa hai bana te ba mingonda kenom tang hai daga acha po chocolate ong katang leiraga pibiraga su angang daga leina ko adumaina hai tare ko sida ado si sugumba mating pangadamne achobo mating pangoi da haidi sugumba macha macha se to hai bane achobo to hai bana te ba ko ada ahamba khanbagi sina smai leire ko aduga ani subagi se na ko ani subagi se wakhan gumba katang nuai te ko ngasi se ko wakhan nuai te ba ko ta ba dumaina katang le haidi nungdang ga se haidi katang tumba ya da ba ko ta ba dumaina gumba torong to ba ko pa dumaina ona oe ko yam ka na khanjan gano haidi nuai ta ba do haidi chalhan ba se ko haidi khwaidagi phaba medicine na haraga di let go sine ba ko haidi let go to hon gi ba ke no ma nuai ta ba wakhan nuai ta ba adagi wakhan nuai ta ba haise kem na te na phataba energy du ni na phataba energy do aina sum ai gi surrounding du da haidi kai no ta ro ke do le han do no adu du na kai to ga da ge hai kan se da haidi release to hon gi ba let go to hon gi ba si sina khwai te gi aphaba medicine ni ko adu du na haidi yam ka haina khanjan ga no haidi nga sai gi aina khalli ba po to hai tare ko adu oina attract to ro kani ba sara haidi create to bu do aina haidi kai no se da hai tare ko ai gi surrounding se da haidi phataba thought phataba wakhal do kai no to ro nga sai gi haidi chakhaira le ra ga di adu do oina ai gi da la ko oina oi ba do ani suba se haidi thabak se tawsira tawroisira khanjan na ba hai tare ko haidi ai bu ngam gadra ne ngam moidra ne kaina khallaga leiba ko pa dumaina oina ko ngamni ko taw ko somna tawge na khalli ba hai tare ko ngasi goina hairam ne ko ai ngasi chasaluraga oigadra ne oirodra ne kaina ga haidi ngam gadra ne kaina khanjan na ga leiba do atara ga di chatlo kasu kai de ko ngasi goina ado aphaba timing se pung 9 ga minute 93 dagina pung 12 ga minute 52 phawm leire ko ani ga minute 13 taina ahum ga minute 38 phawm leire adagi amuk 3 ga minute 38 dagina 9 ga minute 13 phawm leire adagi 8 ga minute 52 dagina pung ani ga minute 94 phawa ama leire ko sisina akhoi gi keno hai tare ko aphaba matam ngasi gi oina ado sida leire ko ma ngasi gi card ki message se makata bum ko ni minar se thank you